साल बुरुम बुरुम no kwrwngsa jaga phekjaknai manui heroin siddi eba dal bidal phekjaknai manui manjakmani patimung abo haikhe no srang salo Teramura sub-divisional ni HDB Sunacharan Jamatia ni chai tongmung bai Mungye Kami Thana ni staff rok no twiwi Mungye Kami ni 36 mile amchaio malkhung kotor no checking khaimani yagulo 35 packet ni 317 kg siddi kwran packet khaijak manjaka koktwmao saimangkha hatio 20 lakh ni sei kwbang rang manmari tongo hinui saimangkha koktwmani bisingtwi salburum burum vehicle checking asungma haikhe no tini bo vehicle checking khai tongmani jorao malkhung kotor PB11CT 9775 number ni malkhung kotor phatar hasteo siddi kwran tlang tongmani jorao manjaka hinui HDB Sunacharan Jamatia saka Telamura Chimensin Koktoma Thumnai Rahul Palni Rohja Koktoma Biri Riput Chin Koktoma सब কিছু বাইরে नहीं है चेक खोलो नाम क्या है आपका? सतमान। कहाँ रहने वाला? क्या है गाड़ी में? कितना? 10-20 पेटी। मतलब पेटी क्या हुआ? पेटी मतलब तो इतना सा होगा। अभी पुलिस हिरासत में लिया आपको? हाँ। तो कहाँ से लूट हो किया था आप? यानी कि यहाँ से 60 किलोमीटर क्या बोलते हैं तो तिलिमुरा से जैसे पार करते हैं आगे सरकारी पार्किंग आ गई ना, सरकारी पार्किंग से 12 किलोमीटर आगे दैना जाके पुल नाम क्या है इसका?
tini je kran sidi romani mungia kami PS abo bobo hake man kha huje kokto mani bising tida abo sun daily routine market vehicle checking khale tini bohai no mungia PS nan daro 26 mile জাতীয় সড়ক তেলিয়ামুড়া থানানি মুঙ্গিয়া কামি PS ni usi inspector Trabuzai sub inspector Ranjit X71 battalion ni assistant commander Birendra Kumar sir boykani sun vehicle checking khale mani vehicle checking khaipa apla side kaisa 12 chakka gari khaimani apro kono check khai total 317 kg ganja manja sir ta pore gari no detain khai driver no detain khai tao sir je driver ni khupti tepla mani tai kaisa gari sigon je bono pass nai tongo mani abo bobo hai busu ko kuya bo mama khabari no वो गाड़ी ने description काम के साइमन या जे वो किसा सामान मत देखा थांगे नाइनी का तो उनको है कोनो गाड़ी रो कोनो की sir hati o falke abo mani busu dam ni प्राय 20 लाख में पर उन्होंने हाथ